Dobro večer, gledate Noćni žurnal. Ja sam Miloš Maksimović, a ovo su najvažnije vesti. 10.000 zavejano na Pešteru, 10.000 bez struje na Zlatiboru, nadležni u pripravnosti. Težak i mokar sneg visine skoro čitav metar odsekao je skoro sva sjenička sela, tako da je u snežnoj blokadi skoro 10.000 ljudi. Na terenu je 13 mašina, ali je potrebno angažovati ih mnogo više. Nadležni kažu da nisu u prilici da to učine. Čak smo i budžetsku rezervu potrošili. Tražili smo pomoć od države Srbije, nisu nam izašli u susret, nisu nas čak ni pozvali da pitaju da li nam je teško. Dobit će pomoć od države i ljudi u Sjenici, dobit će podršku i ljudi u selima Zlatiborskog okruga. Dakle, država stiže svuda, ali država je nemoguće da stigne u 3 sekunde svuda. A znate, uvijek je najlakše da kažete država. I nemam problem sa tim, evo, mi smo krivi za sve i kada padne sneg i kada padne kiša i kada nam padnu novi dalekovodi. A sada vam ja kažem, pošto niko nije pitao za to, imamo dalekovod na teritoriji Republike Srpske. Šaljemo 3 automobila juče. 3 automobila sa punim džipovima alata. Onda nas zaustave na granici pa kažu ajde to da carinimo. I sad ti ljudi čekaju 2 sata da bi to prošlo, da bi ljudi u Loznici, Ljuboviji i Krupnju mogli da dobiju struju. I sada vas ja opterećujem svim tim problemima, kao što vidite država se time bavi i država ih je rešila. Rešit će i taj u Sjenici. Zbog snega danas je nastava održana samo u osnovnoj školi u Štablju. Ostale obrazovne ustanove na teritoriji ove opštine nisu radile. Martovski sneg ovde nije iznenadio. Navikli smo, pa da malo baš nije toliko opasno. Dobra garderoba, dobra obuća, odjeća, dobro grijanje i to je to. Od Sjenice se danas moglo samo prema Novom Pazaru i Novoj Varoši. Ostali putevi su neprohodni. Visina snega na Pešterskoj visoravni je na pojedinim mestima i preko 80 cm. Zoran Maksimović, Prva televizija.